Olay với nè Bafeng two-way radio unboxing kan nei do na hemi model hi UV9R plus ania UV5R kan man thina khan ain upgrade that ani waterproof dustproof le shockproof aran ni to chuan Bafeng two-way radio made in China ani an hong tu na dal ha ya hi user manual and choma chuan hi radio unit ani chuan hi headphone chom tela hi ton na nia chuan hi battery ani hi bu hal zel me kham nia chuan hi antenna nia chuan da singa hi atli pakhan nia tai na ha ti ching ka lo chin lo kinan ho chin nga chuan hi charger nia adapter or chomani ti chuan hi fial en mai chuan hi UV59R plus tinia Bafeng chuan dual FM transceiver a transmit the receive thei ko kania ti chuan aman dan vel hi chu kan ti lo menga YouTube pa sap to in te hei kan unboxing ve na hian ti ho hi in a tangin hei karan test che